واحد ياخد اللي هو عايزه. قوموا بس ساعدوني في المطبخ الوقت، زمان ام منال جايه. انتوا عايزين ام منال تيجي تلاقي السفره ناقصه؟ يلا تعالوا ساعدوني. انا جبت الطقم الصيني من النيش وغسلته ورصيته على السفره. شاطره يا جوجو، بس اوعي تكوني كسرتي حاجه منه. لا يا ماما ما تقلقيش، ما كسرتش حاجه. اول ما العزومه دي تخلص يا جوجو تلمي كل الحاجه اللي انت جبتيها من النيش وترجعيها مكانها، وبالراحه عليه علشان ما يتكسرش، اصل لو اتكسر انتوا عارفين. مفهوم طبعا يا ماما. وانت يا جنى هتفضلي قاعده كده مش هتقومي تعملي حاجه؟ لا طبعا يا ماما، انا هقوم ادوق الاكل اشوف حلو ولا وحش، ناقصه ملح يعني ولا لا، علشان لو ناقصه ملح هزود له ملح قبل ما يتغلي. بس كده؟ طب هتقومي تتعبي نفسك ليه يا اختي؟ لا طبعا يا ماما، هساعدكم، هو انا يعني هدوق الاكل بس؟ كتر خيرك والله. طب قومي بقى طلعي طقم المعالق والشوك من النيش. حاضر يا ماما هطلعه. الجرس بيرن، زمانها ام منال. روحي يا جوجو افتحي الباب. احنا اللي كنت ام منال. ازيك يا جوجو، عامله ايه؟ كل سنه وانت طيبه. وحضرتك طيبه. اتفضلي اتفضلي. هي ماما مش موجوده ولا ايه؟ ولا انا جيت بدري شويه ولا ايه؟ لا طبعا موجوده ومستنياكي كمان. ازيك يا ام منال، عامله ايه يا حبيبتي؟ نورتينا. ده كده العيد بقى عيدين. ازيك يا ام جانا، عامله ايه؟ ايه بقى الروايح الحلوه دي؟ ده ريحه الاكل جايه لاخر الشارع. اه طبعا انا عامله لك كل الاكل اللي بتحبيه. ده كربط ورقاق والمحاشي ورق العنب والكرنب. ايه ده كله؟ ايه ده كله؟ كل ده عشاني؟ ما كانش ليه لازمه والله كل الاكل ده. اوعي تكوني نسيتي محشي البصل اللي انا بحب. بصل؟ طبعا. طبعا عامله لك محشي البصل. هي دي حاجه تتنسي؟ وايه محشي البصل؟ يلا يا ام منال اتفضلي، السفره جاهزه اهي. ايه ده كل ده عشاني؟ وانتوا عازمين حد تاني غيري ولا ايه؟ ايه كل الاكل ده؟ وانتوا عازمين حد تاني ولا ايه؟ ايوه طبعا الاكل ده كله ليكي يا ام منال. عايزه بقى السفره دي تخلص. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ولاد انتوا مكسوفين ولا ايه؟ اوعوا تكونوا مكسوفين مني، ده انا ام منال برضه. لا هتكسف ليه؟ هاكل اهو. انا باكل يا بنت، كنت ام منال باكل. اعمل ايه اكتر من كده؟ والله لمتكم حلوه يا ولاد. الله، انت واقفه ليه يا ام جانا؟ ما تقعدي تاكلي معانا. لا بحب اكل وانا واقفه كده. كل يا ام منال، هو الاكل مش عاجبك ولا ايه؟ مش عاجبني ايه؟ ده جميل والله، تسلم ايدك. انا الحمد لله كده شبعت قوي. لا يا ام منال كملي اكلك، والله هزعل كده ما ينفعش. لا والله ما عدتش قادره خالص. انت عارفه يعني ان انا هتكسف وانا قاعده في بيت اختي؟ اطلب منك طلب يا ام جانا. شفتي الكام محشية اللي بيبقوا محروقين كده في ارضيه الحله؟ حطيهم لي في الشنطه وهاخدهم بقى معايا وانا ماشيه. قومي يلا يا جوجو مع طنط ام منال عشان تغسل ايدها. اهلا يا طنط ام منال. اهلا يا طنط ام منال. اهلا يا حبيبتي. اهلا. كل سنه وانت طيبه يا طنط ام منال. كل سنه وانت طيبه. منورانا يا طنط ام منال، منورانا. ده نورك يا حبيبتي. هي مش فاكره دي ولا ايه؟ يلا استأذن انا بقى. كل سنه وانتوا طيبين. ثانيه بقى اما اديكوا العيديه بتاعتكم. اصبروا بقى، حطها في الجراب بتاعي عشان ما تتسرقش. كل سنه وانتوا طيبين. لا شكرا يا طنط ام منال، شكرا. 50 جنيه حلوه، احسن من مفيش. ثانيه بقى اما اجيب لك يا جنى. كل سنه وانت طيبه يا جنى. انت طيبه يا طنط ام منال. 50 جنيه وانت طيبه يا طنط ام منال. وانت طيبه. حلوه. يلا استأذن انا بقى. كل سنه وانتوا طيبين. وانت طيبه يا حبيبتي. ما تقعدي شويه. لا بقى كفايه كده، الزياره الجايه بقى هتبقى عندي ان شاء الله. استناكم. يلا باي باي. كل سنه وانتوا طيبين. مع السلامه. مع السلامه يا حبيبتي. قومي يلا بسرعه انت وهي، رجعوا طقم الصيني من النيش.